Laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang Jumat tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah 7 Juli 2023 Masehi. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung saldo kas tanggal 28 Juni 2023 Rp45.116.543. Penerimaan kas tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2023 Rp29.764.000. Hasil kuota amal Jumat dan rawatib Rp17.909.000. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Rp19.500.000. Kuota amal Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi Rp56.626.300. Jumlah penerimaan kas Rp168.915.843. Pengeluaran kas tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2023 Rp59.612.130. Store tunai ke rekening tabungan Yayasan Masjid Agung 83 juta. Store tunai ke rekening Yayasan Masjid Agung Siswa Baru TK Darussalam Rp19.500.000. Jumlah pengeluaran kas Rp162.112.130. Jumlah saldo kas tanggal 5 Juli 2023 Rp6.803.713. Tabungan Yayasan Masjid Agung di Bank 1 operasional Yayasan Rp391.489.136. Pembangunan Rp29.949.884. Pendidikan Rp6.641.911. Petugas sholat Jumat tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah 7 Juli 2023 Masehi. Khotib Ustadz Muhammad Deka Kurahman SPDI. Imam Ustadz A. Rohim MA. Qori Ustadz Muhammad Putra Ramadan. Muazil Ustadz Muhammad Putra Ramadan. Muraki Ustadz Sudarman Paino. Tausiah subuh Ahad tanggal 20 Zulhijjah 1444 Hijriah 9 Juli 2023 Masehi. Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Saim Marhadan. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu sandal kami mohon agar dititipkan tempat penitipan atau dimasukkan dalam plastik. Bagi yang menggunakan HP untuk khusus kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat, kami harapkan untuk tidak diaktifkan. Demikianlah yang dapat kami informasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. حتى جاء
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya fil khabaril ma'thur anin nabil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati faqad lawas ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata-kata selagi khatib menyampaikan kedua khutbahnya, baik perkataan itu berupa teguran atau menyuruh orang lain diam, maka yang berkata-kata tersebut pahala salat Jumatnya akan kurang sempurna. Oleh karena itu, hendaklah kita diam dan kita perhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh khatib tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil akhramin wardu anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Apapun kondisi dan keadaan kita pada siang hari ini, selaku insan yang beriman, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai saat ini. Di antaranya kita semua masih ditakdirkan untuk berada dalam suasana ibadah seperti saat ini. Di saat-saat masih banyak saudara kita yang lain di luar sana masih disibukkan dengan aktivitas mencari rezeki, mencari penghidupan guna mewujudkan konsep kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Namun kita semua hadir di sini, duduk di masjid ini guna berupaya untuk mewujudkan konsep kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada hari ini, kami mengajak dan menghimbau kepada para jemaah sekalian, terkhusus untuk diri kami sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan semaksimal mungkin berupaya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal ketakwaan ini akan mengokohkan keimanan, keistiqomahan, serta menambahkan jiwa semangat ibadah dan berkorban serta perjuangan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengorbanan dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 1 minggu yang lalu kita baru saja melaksanakan ibadah kurban yang merupakan bentuk iktibar atau pelajaran. Pelajaran dari peristiwa kurban setidaknya memiliki beberapa pesan atau hikmah yang bisa kita jadikan renungan setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, dari peristiwa kurban kita mengambil pelajaran tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapatkan ujian yang sangat berat ketika rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Melalui perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak berapapun mahalnya kita menilai, tidak boleh menjadi sesuatu yang melengahkan atau melalaikan kita, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan akhir dari rasa cinta dan kepatuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjalani ujian ini yang membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna kurban itu sendiri yang berarti pendekatan diri. Sementara Ismail, meski usianya masih belia, ia mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua di balik peristiwa kurban adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam peristiwa kurban, pada satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail alaihissalam dengan domba besar adalah pesan nyata
bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang satu dengan yang lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka berasal dari tubuh yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Tidak boleh saling menyakiti. Larangan mengorbankan manusia sebenarnya merupakan bentuk penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang luhurnya nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Kemudian hikmah yang ketiga dari peristiwa kurban adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban merupakan salah satu simbol dari makna pengorbanan yang sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial, bukan sebagai makhluk yang serakah, yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Karena keserakahan hanya layak dimiliki oleh binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah rasa solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, dan pelajaran hikmah yang keempat, melalui peristiwa kurban kita diingatkan kembali tentang kisah orang-orang soleh, kisah pengorbanan Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ibadah kurban, kisah perjuangan Siti Hajar dalam sa'i, kisah Nabi Muhammad SAW yang berkurban untuk umatnya. Semuanya itu bertujuan agar kita tidak salah dalam mencari teladan, agar kita tidak salah dalam mencari idola. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah orang-orang soleh itu bukanlah dongeng sebelum tidur, namun adalah kisah sejarah yang sengaja ditinggalkan untuk kita semua, agar kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya sebagai teladan dalam hidup kita. Maka perbanyaklah mempelajari kisah orang-orang soleh dan ajarkan kepada keluarga kita untuk mengenal mereka. Berapa kali kita mengkisahkan sejarah Nabi Muhammad kepada keluarga kita? Berapa kali kita mengkisahkan para sahabat kepada keluarga kita? Sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Abdullah Al-Haddad, serta orang-orang soleh yang mendapatkan kemuliaan lainnya. Inilah mengapa umat Islam salah dalam mencari idola, sebab mereka tidak lagi mengetahui siapa yang harus dijadikan idola, sebab mereka tidak mengetahui siapa yang harus dijadikan teladan, karena mereka tidak lagi mengambil pelajaran dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Semoga khutbah yang singkat ini akan menjadi renungan dan nasihat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita serta keluarga kita dimasukkan ke dalam golongan mereka yang selalu mencintai orang-orang soleh serta dapat mengikuti jejak mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan dan keistiqomahan kita sebagaimana kokohnya keimanan dan keistiqomahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa qarabati ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur fi baladina hadha imaman adila wa baladil muslimina amma. Allahumma dafa'na al bala wal ghala wal waba wal fakhsha was suyuf al mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuhakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis salah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Salli wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي الله يا لطيف يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا لطيف يا طولا يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت سنن الآمنين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم